SIR sang ni som ni paruk enumeration phase akalmeka BLO ten intina enumeration form an sema voter tenin kopit ni kandong theu donani enumeration form a hian achung ber hi in fill up sa dona kan thalak hlui achuang sa bokang heta hian kan thalak thar bel turani helai box hi SIR sang ni panga achuang to tetan fill up turani a ading lam hi fill up angai lo SIR sang ni panga ala chuang man lo tetan chuan kan nu le pa emo pi le pu SIR sang ni panga achuang man te details kha helai box zo ka hian fill up turani a availama mi hi fill up angai lo form kan fill up lai hian phim khur hle angaya he box a hian SIR sang ni panga a in zia dan ang che in zia turani a kan ming address emo kan nu le pa te ming in zia dan lo dang lam to ani po in SIR sang ni panga ami ang che in zia tho turani mani phone na ECI net app mangin SIR sang ni panga kan details te en theya he app hi app store emo play store atanga download thei ani amandan endu tan QR code hi scan mai turani BLO te po in sang ni panga kan details hi an kol vek tho bok ani enumeration form a kalam tin fill up dan alem nen lo enila SIR sang ni panga ang chia fill up tur ani awangin tuna entir na kan mana hian SC name ti hi SIR sang ni panga a Aizol West 1 ani a SC number somthum pasari ani a part number ti a hian helaya polling station number nuaya sompathum ti hi zia turani serial number ti a hian helaya part serial number ti hi zia tur ani soito angin SIR sang ni panga kan ming alan lo chuan kalam ding lam hi fill up thung turani a aveilam hi fill up angai lo ani chumi zo a anwaya hian tuna voter ID kan chuan dan ang chia chain kan fill up vele thunganga kan pian ni thla le kum chumi zo Aadhaar number kan nei chuan kan zia kanga mobile number hi kan da le anga pa ming le nu ming kan da anga voter ID number an nei chuan heta hian kan zia kang epic number ti le voters ID number ti hi thumunani ti hrebokila nupui pasal nei to ten kan voter ID a kan nupui pasal te ming kan zia lan chuan he form a hian fill up turani kan fill up zo a helaya hian kan sign anga anwaya BLO in an sign thungang copy khathi BLO in an la anga copy khathi kan kol tur ani ve thung ke mani le kan chung te tan form hi kan fill up in kan sign sak thei bok ani har sana nei chuan CEO helpline number 180034419950 a biak thei ani a assembly constituency tina help desk siamani a BLO te ming le biak theina number hi heta hian a umbok ani